Aprangsi kardom kadu kawe Karvitish 2.0 YouTube channel long kilangara doan fans tame lapen finally nona bang ke Atmanirbhar scheme labang so aprotel mate website bang ingpui kelo lapen ka apply tame chengpon igbom lo lasi pini labang so puthak nali tumpani li pathiek pen labang so video long nang than pon jia phan bor ipon ikpo lasi video chengchia ko nali tum labang so YouTube channel subscribe ik elang pute subscribe ikon lapen adung het bel arjan dui hot stamina litum berpon ik dianon alitum latest update kilong verjia pan tangde pathiek pen non labang so ka apply a process pathiek pen lang pon lonang lapen chethan pon lonang tangte non pathiek pen lang pon lonang lapen chethan pon lonang chief minister Atmanirbhar Asom Abhiyan labang so aprotel dak ingpuik elolas labang so a scheme ka apply ji aphan kosonson ma process nili full process le labang so video lo na piklang pon un estami nili daki un anbanali tom phanang share pon ikpola pen na piklang pon ikpo asinali tum video ki cheng pen kichut anlang ikon lalo pulte nali tum details mate klar dak lambang ke chini pon ikpo lapen labang so official website a link official website a link nili video description long bang bipon ik lasinali tum nangji pulte nili telegram channel long stame nili hodak pi ikpo hodak pen nali tum dam ikon tangte non aprangsi labang so website interface bangla son hello dak assam map dak do iglo nalitum screen along thek ponang po lapen labang so map along kitol son welcome to chief minister Atmanirbhar Asom Abhiyan lapen dak powered by NIC lason kupini kitok pon dak do lapen design lapen developer dak NIC ateng lo lapen important links hai hinalitum dak pen long pon ikpo lapen total visitor non amat ki dak 000 lang nalitum la screen along thek pon long ikpo non se labang so website dak kilons pon lang lapen labang so website last update labang ke 18 September ni se update pon iglos tame kadu ko fans tame labang so website bang hola sorni bang pipon idet lo la se labang so scheme ke apply ji apan bang ke nalitum labang so chief minister Atmanirbhar Asom Yojana long labang so official website long wang iknang po lapen dat dak nalitum thek ponlong ikpo aprangsi applicant name koma abang phi amen pensi apply dunima labang so abang phi amen fill up nang po lapen puthot dak email pidun inang po lapen contact number lapen dotlang password lapen contact number confirm password lapen la captcha nalitum la thek loin lapen nalitum mobile ons tame captcha bang kapregi labang so captcha nalitum la po kungdui labang so dim ber ignang po lapen send OTP lapen OTP nalitum dak kipidun mobile number along stami OTP bang le ikpo halabang so OTP nalitum fill up pon ignang po tangte ni lista me non se labang so website long na humri iglang la se ni lista me dak kinang son anili da fill up don po lapen aprang process nalitum pan nang piklang pon ikpo lapen OTP banang le ikpo labang so OTP nang litum copy ikdenon copy pen enter OTP bu thekloing labang so dim nang litum ber ikdenon OTP jong sinang le ek pulte nang litum la ber thekloing resend OTP pu option ri labang so dim puthot nang litum ber pon igo nilidak OTP stamil long ikelo nili lapen submit pon ikpo OTP abang lapen aprang process nang litum athengno masi the napiklang pon ikpo lapen dak loading ikpo OTP jong submit ikdet pen lapen dak thekloing nili dak save pon ikdet po la password lapen dak ID lapen nalitum thek pon long po registration form for chief minister Atmanirbhar Asom Abhiyan lo lapen general introduction dak nalitum general introduction dak lang pamino all the star mark fill are mandatory and need to be fill up la star ki doan banalitum mandatory lo lapen fill up dun igvek nang po pulo lapen information about applicant da nalitum la screen along thek pon long ikpo da nilimen do iglo lapen nalitum amens da me do ikpo jong nalitum hodak sign up lo pulte mate sign in lo pulte lapen nalitum father name akisaramben lapen nalitum female male laban nalitum chongwai iglo lapen social category labang ke ST OBC lapen ST hills la sondo nalitum la fill up ono lapen puthot dak date of birth nang ikpo lapen nang litum pan card nang ikpo pan card number lapen aadhar card number lapen nang litum employment exchange number dak nang pon ikpo lapen employment exchange number ber ikdet pen nang litum la theklongi screen along verify labang sodim ber iko lapen verify ikpo verify ikdet afit nang la dak fli la box do labang so box bang nili stame dak
copy option e dak labang ani lita la anchini ne lapen monili nang dito manang than pachini pon ikpo lapen putho dak do thulang select a sector lapen type of trade la hini do nalitum labang sodim ber ingo select sector along lapen non nalitum labang so schema aphan bang kopia pensi endunji manalitum kopia size non claim igbama labang so puthak dak do iglo nalitum select pon inang po self employment after professional course lapen agriculture and horticulture sector lapen fisheries lapen nason se poultry dairy lapen geotary lapen piggery lapen packaging sector lapen ready made grammate sector lapen plantation sector bamboo rubber abagan penjong si endun example nalitum endun ikmelo lason aksai si claim bomple nalitum la select pon ikmelo lapen wooden vases industry furniture sector furniture aksai jong si claim bompulo nalitum la tik pidon lapen stationary business sector lapen da son thak sidak penang ando lapen dak jong sinali tum ki klembom asai amen ave mate option ave planali tum other sector including service labang sodim berdun igon dak berik det pen type of trade labang kenali tum manufacturing ma service ma mate trading ma lahai jong sinali tum laki thom option jong sinang ni planali tum la others do la others long berdun igon others long berik det pen type of trade labang kenali tum dak nali tum minna ning ke hang la philap dun iklong po la pender nali tum dak upload photograph of front side nali tum photo dak upload pon iknang po labang sodim la si photos taminali tum labang so website long wang we ako nali tum documents kenang so documents labang so documents nali tum file bi ko ingsia file long la le nali tum labang so website long wang la lo pulte nali tum joy ikep lapen photo size labang ke dak maximum 20 kb nang pom lapen ki ong nai le 400 kb ansi dak accept ponchodi photo size bang ke lalo lapen nali tum upload ik popute la browser long ber igon la browser long ber lo tete nali tum close a file long sigi bima hala nali tum a documents dak nali tum select igon lapen upload igon lapen permanent address with mobile number nali tum permanent address lapen mobile numbers kami dak pidunang po address line 1 lapen address line 2 address line 3 layu nali tum dak fill up pon ikon lapen la state automatic select tang po district koso district pen ma lapen legislative assembly mate LAC labang so LAC nali tum daglo lapen sub district lapen pin code lapen mobile number labang kenili mobile number la screen along nali tum thek pon long igi mobile number bang automatic chi fill up ikpo lapen email stame automatic dak chi fill up ikpo lapen highest academic dak qualification non bang qualification APHUTHAK lo qualification labang ke degree amen nali tum koso degree si ke endo non ki duma mate ke charli ma lalo nili ki pualam the bang la puela penang an abang pu abang fitum nang pudo metric ke fela tumle koson si long pola hai chobai pui stame dak chobai be up to class 10 dak class 10 on epin stame labang so scheme angke apply dun iglong nang litum na screen along thek ponong po up to class 10 mane class 10 kapure tang pass noi pass beno la ke las bang so ali bang long pon equal pen matriculation matric ke pass tang la pen it's as mata high secondary ke pass tang la pen graduation ke pass tang la pen ITI polytechnic diploma la sonta do post graduation la pen professional degree course la an ke charli atum hanstame dak option bang pipon iglo la si nalitum lang pon ikon la metric jong sinang li metric pass bi pulote labang so option bang le nalitum select pon ikon up to class 10 labang so option nalitum select pon ikon la pen name of course nalitum a course la pen school amen college amen komanto ningkan si ke pass ma an division se kilong ma la pen percentage kan ma live nalitum dak details fill up dun ignang po la pen fill up ik det benefit abang ke dak declaration do labang so declaration jong sinalitum jong sik choklim lo pulote dak la nalitum la bangso declaration ba nalitum dak tick ber ignang po la blue tick do po la pen nalitum submit la pen next along ber ignang po jong sin nalitum non submit milang pulote la save and draft long biko bi ko nalitum documents long si choklim lelang pulote la se la save and draft long bi ko apit nalitum documents bange already nalitum convert na PDF files simar igon la pen filing silong jok homon documents bang mate bi homo mo labang so website long wang penalitum ka upload joy ki ya pano jong sinalitum da ka fill up anta chok chip side pulte nalitum la reset long ber thuiko inte da akimi nalitum akimi puthot fill up thu iglong po la pen
save and next along jong si ber ik lopote nalitum dak choklim lopote nalitum save and next long ber igon lapen aprang a process ba nalitum bank account upload ignang po lapen ingson sonia documents upload ignang lang lapen aprang process bang ni lista men nalitum han nampik lang pon ik tek thedat po labang so video long lasi labang so aprang process nampik lang ji aphan ni lista me documents amukha bang choklim lelang lasi ni lista me documents semar ikpo lapen ni lista me file along bi pame po lasi ni li puthot elapen lap aprang process banali tumpan nampik lang pon ik thek po lasi pinia video long bang nili nali tumpan nampik lang pon ik thek thedat po lasi prabjen pen nali tum jogdon igon mati apply dun igon ni lista me apply dun ikvek po lapen jogdon ikvek po labang so scheme along bangke lasi kilong long le labang ke kaprek alam no stame try dun lang lang po la penali tum stame try don ikon la si chubai be la solam the bangke nili nang pulo metric ke fela tum stame 3 lakhs ane long pon igila pen la bang so tangka kilongi la pen 3 lakhs long iglok lo pol tenali tum 50% mang chitu ignang po 50% banali tum 2 pon ignang nilo la sonlo la se prabjen pen Karbi ara doan stame nali tum jogdon igon apply den igo inut mai nut ke long igwek pon nili nang lile long lista ke long tum bang do igwek po la si Karbi khaijong sing nut bag long lo pte lata nili ning example asi labang so video nali tum share un an share igon la pen labang so YouTube channel stame nali tum tingni ne pen subscribe pon igon tangte dume thakme kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an phastame nili hen pen KARDOM la pen aprang process bang nili nali tum phan nampeklang pon ekpola pen nali tum jong se apply iglo plote lapen kunana ne jongse nali tum thek thek pole nili phana homre gon nili stamina cherab dun ji aphan bor ipon tu ikpo nasi puthot bataing sinali tum phan KARDOM to change